Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sininna atamatabna pong Allah Ta'ala ya engkai si mata ripurioi andreng itu papaimeng engkai si mata riwiring siagai egana papinyameng pada loni mai to pada masa si pimatepet tak rilan na iwatui naripato na itaw tak lori pong Allah Ta'ala nasabak di tugaga siwa sangadin na alinan ni bawang akan kangataran na ionrongi tentu nasabari si turuna si bawa aga na fuelo fuata nasaba angkana na tanangang ni afauleng risisi na tubuh kasarata pong Allah Ta'ala saba nasabari na to pada angka malomo ripasue ripakelo iyo tubuh kasarata napasuku itu buta nasaba angkana nalecokang itepe matugang keng rilan na tubuh alusuta nasabari na angka ki manyamak kinin nawa pakede pasurona pakede ipasompai nasaba meman ni pangkokan na atay yan haritu maturu ripasurona puangi ripasuku itepet ada na sumarajai nasaba angkata makiri salawa lori alusuk malabit na nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi yang mencaji camil lebat tak manang idi rufatawi Nabi yang mencaji lalang asal makat tak manang idi rufatawi ya melu mencaji tahu risisi na pong Allah Ta'ala atau malabit na pong Allah Ta'ala iya tu idi anak pun Adamah ang kasit dipangkaukang mapamulay purana ripuada gangka mati siruntuta pe mapong Allah Ta'ala na tanayaki iya tu matana ritiwi nayakya sitongan na malumo ripakede matana na tiwi risese na rupa tawi maringang inapakede risese na tawi nasaba sitongan na pangkukangi asi jancingan na atay si bawa dewatay uli ka pa mabiasa yang kalinga makada ang karya sa sahada lalang petang baka mabiasa yang kalinga ang reguruta patareka e makada yemanan na rupa tawi yang mesu emita tajang puramanang si kaduang si bawa dewatana o komunito yasik na tanay na ang kaleko mapakapaka nilalan na rupa tawi niga nasabari napaka-paka lalang atungan na maka dah hadisan Nabi tak fa'abawahu ambukna nasabari didikan na tomatuan na wadi jaji nasabak mesui pole parangkan na sede makun re Nasrani maco itu ni mancaji Nasrani Yahudi Majusi yang mudi nasabak tomatuan tak selengi mesuki peritampu na indot tarigong kana punay agama seleng angkaton ritalla sallang padahal ri hakikin na ancajingan na rupa tawe sewami alastu bi rabbikum nasapong Allah Ta'ala natalimana kiriolo ri alam arwah natanay kitu puang alastu bi rabbikum pada mapi baliki alusutta maka qalu bala syahidna natanay ki puang ito nga gaya puang mo tu mapai balimana ki wattu ro makada bah wajab kui makada idi puaku napa ni pasuki mita tajam jadi sitongan na aga pangkau ketar lebo na tanai wasele asijanci ngetami wattunna angkaki monri alam arwah na talai patarekae sahada lalam petang nasabah de patung mesuk mita tajam mesuk resek nalino talle ni sahadai na talla si andre guru tapat tasofwe dua temas sarang ritalue teman laiseng na rekodemu paket de ide na suku na seng akatangammu alolangan rupa tau mi asanna tania alolangan tau
Nah ina mereka dia biasa temma kalau mau nariku ada. Sangat mudah kita ucapkan dua temas sarang kita lui teman laiseng. Bahkan engkan atau salah tarika gara-gara mereka deh. Dua temas sarang tegan aja lo yang hari itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di inawat diri pasarang nariku sallam waki. Di nari telaki atas suku seles suku nariko engkami ya jepui puang Allah Ta'ala puata ya sakarang inabitta suruna puang Allah Ta'ala ya rega sebaliknya Nabi tamia cinrolai ya sakarang aku rangi de pana suku tapi nareko purani masahada suku ni gak akatangangi nareko purani ipu ada maka asyhadu an la ilaha illallah latu capana suku ni gak maka de guru tak napa ko seleng de pana rire ki koto matappa apa ya tu langgakna tawe talui selengi maduan nama tepei matalun nama pahangi tandai siapa makukui pak nareko makara ki matappa ki puang Allah Ta'ala matappa ka matappa ki angkana puang matappa ka tapi iya to matappa de imananna kafahanna na yama to mapahangi musti angka tappa na nasaba agami lo napahan nareko de tappa na nape tu makara agama ta patarekae man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Tanya hadis, tanya to ayat. Ye. Papa sapanrita ni. Nigi majapui alena angkatoni tu majapui puanna. Bahasa lain na nigi pahangi alena angkatoni tu pahangi puanna. Bahasa maponcola nigi misangi alena ata ni satoni tu niga puanna. Nasaba iyam itu je matana ijama sampajange pak, terutama sampajange. Ia itu nama jama matana ijama sampajangi narekode ipahangi niga parentaki aga tujuan i parentai padon nangi angka anjuran pemerintah tak manasa maka Pak Bupati suruki paket de bendera ka manasa makotoni sampajangi niga suruki mas sampajang panrita ka nabita ga puangi ga maka da puangi kumaka tu paletega ga lalan dari jama nasabab puangi suruki puangi suruki wa aqimus sholata wa atuz zakah pakat de sempajangi ya kotone mega tahu maka da iya dewa sempajang ustaz nasaba de pagaga mapakidoi sitongan asawan ni kina pakedo puang Allah Ta'ala idi to me chakedo na wereki lasa papakedo na puang Allah Ta'ala itu nasuruki mainge na pakurangi dalle tapale pendapatan ta penghasilan ta ipa bulu-balu nasuruh ki mai ngapuangi maka dai lesu ku marappe pe mangi na wereki pele ajap-ajapangan kesehatan nasuruh ki marengara maka dai puang Allah Ta'ala tu maleko disindisingan oleh karena itu nareko alasan na dek na sempaja sedirupa tau nasaba dei piga mapake doi mabela ni kapang maduanna dewa sempajang ustaz nasaba dei po bahang liseuna Pak Megato tu maku pakai tarika capa otti na kicing la sakutu dewe lo masempaja nareko de upahang lisena nasaba angka nasa pandrita puadai nigi masompa na de na pahang lisena pupulin rona makadaro utuna alamasia sia nolongang tongang angka memang tapi pengertiannya berbeda nareko to guru-guru masempajang mangkalinga ye bahasa tarikae pinat dia na guru mas sempaja na sama kan na sa rogi-rogi ki mas sempaja na ditoy pahang liseuna yang kedua sitongan na ini kade cocoi na saba iya pa na suku pas sumpay na rekongka liseuna iya pa na suku itu pas sumpata na rekongka pakulina iya pa na suku itu pas sumpata na rekongka alamakna aga alamakna niata Idi ahlu sunnah wal jamaah yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i kan isuruh kitu mania tungka pegota siddi ibadah isuruh ki mania sempaja loro lengi niatna sempaja juma lengi niatna ya tu alamatna itu aga pakolina palena pakolina pangkau kana rupa tawe dalam artian kedo-kedona kasarata kedo-kedona nasabaya tu pangkau kana pas sumpai adama mapangkaukeun
Ahmad maring ngerang. Nah biasa yang kali maka ada ambo na rupa tawe Adam, ambo na nyawai, ambo na tawe Ahmad. Jadi mun malah dasar guruta Quran surah Shad surah ke-38 juz 23 halaman 457 ayat 71 sampai 72. Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min tin. Ingerang watun na puada pangalat dari malaikat malaikat melo ka mebu sewa poleri alusuk na tanay ni gayero panguluta neneta Adam alaihi salam. Ia rupa tawe nebu pangalat taala. Kemudian agak pinasepuangi ayat 72 fa idza sawaituhu nareko sukuni kasarana tapi depa nakedo wa nafakhtu fihi min ruhi nan ni usapungan ni saisan na poleri alusuk mapancajiku ni gana sepung najapui patta saufu patarekai ya naritu tawe na tallai yaro sapungi puangi ya naritu Ahmad asanna mutamai dilalanna tubunna Adama na tallani nurum Muhammad. Jadi ia tu tawe dene bupuangi na sepung ni ya tosi rupa tawe ni bupuangi. Nah, biasa kapakutana maka da saparang nga riase na tanay anunna puang Allah taala tapi dena pancaji puang Allah taala tawe dena pancaji puang Allah taala tawe rupa tawe mina pancaji puang Allah taala ya tawe ilalang imonro rupa tawe saliwang imonro mapangkau ke kedo-kedon rupa tawe ya tosi tawe mapatujungi. Makanya narekomate setia anapona Adama ia buru mancaji tanah pemeng tenia tawe rupa tawe mi buru nasaba asalana pole kota nai dega dosana maka de alena maget tepau iparenta mi okko tauna se di parampo mamotoro ilalungi ko polisi buangi itikangi yang dimasukkan dalam sel adalah perampokna tenya motorokna magi nasabayro motoro ena paki mi juga mapanga ya pego ipangai tauna mako toy ditubuta saliwangi rupa taw asanna ilalangi taw asanna iro ilalangi mapatujungi napatuju saliwangi yana tu mapangkau ka saliwangi masumpa ilalang maringarang. Makanya maka dengan reguruta pakasingi witaumo wadingamani majappai rupa taumo nareko tanangi tauta tanang tutu rupa tauta naya kenareko papai alusuta yana tuma biasa kajili-jili rupa tauta riparengarangi min lo kanang lo abyoy riparengarangi lo abyoy le atawi nasamagai de na tanang alusuna de na sitammer si bawa dewata sewana tama lebih na Allah taala nareko melo kinanu nanu sitongan ni bicarai de na gana waktu ibake ma bicara mamuari ina mereka japa-japa ngapong Allah taala nareki kesehatan lahiriah wa batiniah gangkanna napatedda itauta napatona itapetta gangkanna angke koritu weddingi mumpo appahange lo realita nanni appaham madicing lo di atas sewata balighu anni walau ayat wabillahi taufiq wasa'adah barakallahu li wa lakum fil qur'anil karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.